إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pakai kanil. Nah, selama kali kanon sa kaduligtad kapitya ginawa si ikutan ng pagpulyos ni Allah at sa kanyang Allah at tutambingan ulangwan o itong ginawa tarasang kaya ilil asway ginawa na itong anabitan. Sekalian suwalla ada terus kaluman at dundugan agianan sumya pasarenan at din aukit abang ang kapakandubay ng sang kaya. Ya Allah ya Rahman. Gianan so kapatay adid na kambugo dengan sang kay adunia. Jalawatan tanah sudah bicara Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekalian Rasulullah alaihi wa ta'addus dengan sungkiringan sungkirin talin oparmi pertadian namun semua pamilyan mga sahabat. Kasama-sama yan na tamang panagkamiyonot ng palintaan o Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliyan sa Islam. Inisang pura-karangan o sumanayaw kamot umahanar salam kalilitad kapulgari na wassalam ay nituturmat o mga tao sa surga na inikasig yung mga tao sa lama. Pati yung mga Kristiyano estortuto na yung yan na mga Tagalog ang kalinaw o kadagyan na ang kalinipan. Sa tingin mga Amerikano, pagpilitas na manggulil isang kay alunia na sampur na sa numan ako. Allahumma Amin. Allahumma. Ya Allah. Ya Allah. Sa kami sa mga bayi. Sa kami sa mga bayi. Abiyan biyan. Miyambiyat. Sangkaing. Sangkaian. Amustakban. Mustakbal. Ayaguru wa meron. Ayaguru wa meron. Asyaan alim. Al-Adim. Bashir. Manalaw. Amalaing. Madaig. Ataguntakan. Anaguntaman. Seko agama. Allahumma. Balik na. Ramadan. Ano na ito po yan? Mga taling masulit sa kaya Ramadan? Lang mo rin. Lawan mo. Ano na pinupulong ko lang mo sa kataw ang manusia? Yun sa kataw ang manusia na dito na akal ayat apa ng taon yan na dito na akal o ba niya na pumasok posisyon ang manusia. Yan ay sa anuan naging na awata nalukon nirarampian si Ibudinian di Pangintao taman sa dinyan ikang buhin manisan asamo si Ibudinian di Pangaji na pagtutuon yan ang totoo may ito akang bilang na tao na isa apa parangayan yan na mapya sa kanyang ikapulog Robiang masulay na mapya ikapulog sa tunod na akasa, naging kawata, lalaman apang niniyan na itong bugero ng Allah. Ay masisingan ninyan, na berwis ng kanyan, at tao, at pulpo, pupulko mga miskin na sa mga buka. Masisingan ninyan, aganyang bu, lumamupiso ka ragunan. Aganyang bu, lumamupiso ka, Ramadan, si ko mga Muslim na si ko mga Muslim ang mga adat. Siyang betul na amasam, natakot ni Allah, aad na atuladan sa waliran. Ayat tutuladun na sumastinil haram, na ipagpuro yaron kalinawan yan asa nuto. Ya Allah, ya Allah. Sa nuto at bugir, natakot ni Allah, ako to asa katawa amama. Nagpunod niya na kung sa Saudi Arabia. Sa wala ipasong yan sa Saudi Arabia, jadi man tatang kedinoy mananian na mga tao sang puta mananian na sa na sabab sa dito sa katawama manalulunso aman syarik adil alawan yan atamo na may adil sulangwan taman niya kaysa na may atol sa kanyan o ay mananian na babubong may asir del provide
budget sa Hajj. Nanti pengadilan ang kutuas sa katawa mama. At tigil agwang ka ang kutuang pikatakan sa kutuas sendul. Na kanyang muupinan yan na may kakayar ka mga riyan. Na ayang Yeswa yan na doon tutut-tutura. Na ininaiwaran sa CCTV na doon alim. Ikadua ay nagtagpagyanon na sikot rakiyan at tigil manay ako ang karaan sumunusyakan na dinan ang mga Arab na katuya ka sa pera na dekman kami alin sangko kay mananiyan na pirati. Sangko ito tayo mananiyan ay katlo na tigil na ulit ka mga pamilyatan. Na ayaw ito ang karaman yan na biyak na tayo na katalangan na ng mga Arab ay kinadal ka suaman na syarif kaya mananiyan at yan yung surigan na taman samyakan at sangko ito sa katawa mama. Sangko karena ini ada pakadayan namiyak tato sekalian at bersarigan namiyak sarigan namiyak pikir ang kupasa atawa mama apin kudulong yan sumapi at alaba kapag ito sa kaya dunia na sinyang punya to na pamapangaling beban na kusuka surigi sangko karena niya na amana man asusari na kailangan na sisir ka na gusto amana na sisir ka na maadan ka na sinya punya to na siyang kutuwang isa-isa agad ang ito sa pamapangaling beban na sa kanya si Sheikh Abu Yeksa. Allahu Akbar. Dapat na yang terlakukan akapagintay upang yan ang kalawali sa pamapangaling beban. Dapat na matuon udang mangkaman agad pa asiya kung biasa ang pamapangaling beban. Ya Allah, ya Allah. Sebenarnya naikiran na teman-teman ang yang kalala. Naikira apa lagi na ito na pagdulog sa antaman ng kapapangyarihan. Euro. Nagiutos sa mga tao yang impuruan na may ito na kapapangyarihan wawa na sa mga tao. Ang buba ay babayan at buba ang kapangaling buba na yung buba tawa. Ikadua sifat ang ito sa katawa mama. Nagiging nagdubala o kanya di ka arkis ini. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ikilah pertama angkut kuasa katawa mama. Nah, kita berulang-ulang mga pagalinya, ang berkirakan. Nasakan niya na pagputurkan niya, adinin yung turun na asakaran ito iya na isang kaya. Nanti adawan ang apakatut kaya anak naina, sang kaya katatago na sang kaya. Anak pagkilay-lay kang kupasak ko. Pinulog. Pinulog na ituro ang bukan mga sigurina at pinulog pagkap lang ang ginawa niya. Pinulog pagkap ang ginawa niya. At susunod ka na nasi sa pinulog pagkap ang ginawa niya. Igirap ka na pagkakaya ko. Ang pakatay ka pinulog-lugas. Anak, tanto at puro pagkapos ko. Sa kataw ko na niya ako kuya, iginawan ako dahil. Tinggal inakulay na hamot niya kong ama at natulad ko na meeting ng mga guru, meeting ng mga maestra. Tapi ako nagsuhin na, nakalungin na mga guru sa busga namin na, nagumagay na problema na. Nabiyan ko na ko pag-iwan ang mutuwa-buboy. Ang tama na na pulga. Natigyan ang katulong namin ito sa bahay. Alamin yan, subuto ka mag-iwan ko. Sangko din na kaya niya nakatulong namin ito sa bahay dahil kami una-una namiyatin sa mutuamitin na ayaw kumakoma na hindi pangisi iyan ang kutuwagasa akatulong namin ito sa bahay na ayaw may pangisi iyan na imisi iyan ang kasiringan iyan kuwanto na imaana ang kutuwagasa namin ito sa bahay. Nagpapiro ko yan na antay dito siya. Kinapitiro wala na kumama ang yata na bukyan. At hindi na napitiro yan na sa kaulinin sa wala. Nasubugay, kasulinan na may akong tantang bubo. La ilaha illallah. Yun to ay, na may kasaw-saw na kaya isunan na may araw propotawlo.
illallah. Sukinan at tantawanan o pagdadatan. Biya kaisan na si Sheikh bin Baz rahimahullah na minisir. Isa Musdalifah. Watigil suina. Ang suwata ako na pagdadatan matigil sa tintami. Nahaya tigil ang iapras apyakap para buyakan na bumiyak wakang sa katuating. Na suwatigil sa mga watakon na miyatotong na tigil suina ako. La hawla wala quwwata illa billah. Kaya doon bubuga ni Sheikh bin Baz rahimahullah kakalikinan. Biyarin sa mga asa katao ang mama. Dahil sa katao ang mama na pagkatotong ang katao wala rin na building na pagkatotong sa baba. Na iya kasasalatan na sumanga watayan ang uso inain. Na talawata ang kasasalatan ro na parang niya sinisang watayan. Eluwe watayan. Na may mabulog sulit tayo ito ang usuin. La hawla wala quwwata. Nagpamaka wala niya lang kapuan si kakapulpong yanon na linyan pulakayan. Sa kaya po ang pulakayan yanon na isip. La ilaha illallah. Nasangkatan na linyan ni kapapimikiran na kapagpiyapan. Mampuy ka sakit na masakitin na ang kapagpilang ang wata na kapagdututong niya. Dahil po may apas amyak wajan na si inayan, amyak wajan si inayan. Amyak tanto sa inawan yan, amyak tutong sa paatantaya yan awakan yan. Kaya tanto ng paginawa niyan, asakan niya na pumuro ko yan. Dahil yan may apas si inayan na dumatay. Ang buka walay na pagdututong, yung gabitin na pagdututong. Nasangko pa ka sakit. Ang yagdamihan na si kumapita na adna adi mananawa sa abagpiro. Ang teknik kiwata, elementay, ang teknik kuwata, agipit. Kaya tapos sa ginawa niya na yung tuswata yan na automatic na niya panalamihan. Kaya niya kumapanalamihan na pure ang yung tuswata yan. Ino tusyo pa Allah. Sabab si Kuina, sasabinan suina, ikut waswina ubah kata sahabat lainnya kami salak asakan kata niya mo sama may ko akan nagana pun nawada pa ay mananya kami biara patut suramakan nasambut ay mananyan namia ula na so apoy na ebo na pagkakatunian na uli mo butuwa pasalibin ang apoy galit matuto. Jadi apa Allah SWT sebab ina ang yasapan on. Nasalin sa mga tao na pinakasalita na lang ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asalin sa mga wata, mga kaulan, at yung magpiyag ang lupulukas, na pagkarunto-runto ng Allah, na kapalinta sa kayo. Pagkarunto na yan, hindi sabab, agiyan na pulukulukas, nasabay sa mga niyan, nasita na sangka istiqbal Ramadan. Nagmapiyapin niya ko mas Ramadan, maratakay ada. Bapiyapin niya ko mas Ramadan, inigat na sumuyin ata. So Islam na tanto, wala na kung mala ako sa yan, uwadama. Ikadipusa na ikaw sa sumuyin ata. Ikadipusa na pinaragan ka na kamustuin ata. Ikadipusa na sumungawin na ananamyak na nanakol, ikapunalis. Kaya masakiton sa ginawa na ikilakakulas na tanto nila amapya ka kung kurmatan ka kung may saraka. Subukan nila pati na nakwan akong karusasok na panagamitan na yes ma'am. Nalakaksar ka sa yes ma'am. Pati man ako ang kaulo yes ma'am. Pati man ako kanyang mong kasabilin dyan na yes ma'am. All yes ma'am. All yes ma'am. Down yes ma'am. Sabay na makaw masawalay. Naya subur na superior na ina. Hey Fatima, kuhaan ka lang nito. Na ang tunay pigil. Agilot. Sa kamu Yesus subuh ka. Basta ka buiwata ka. Basta ka buiwata ka. Pada subuh ka. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Lagi membawa ka na anak penting. Betul. Pure yan. Yun sebab apang minta si kuwang makasabutan niyo atau kapulong kalokas na tanto ng amala iraral na bubantugan sa aluhan amori pila-pila iman to iina ang yawafa na iman to na ikapulatalo siya ina na pugilay na sulat na ina yan pugilay na sulat na ama yan na widot
Jika kita tabian umangan doksa dia jatuh suama, dia desina. Dia disebab agar pada lepas sampai Ramadan, na Ramadan ya, arti tua mapenuan nama berkata, mapenuan berkata angkai Ramadan. Semua sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mereka bersabda kepada saya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nasakalian Nabi membawa Rasulullah nasin pintu istana Masjidil Haram yang ayam itu sakaran Rasul Hamzah Abu Bakar Nabi punya Muhammad sih bukan sisinya dengan Masjidil Haram Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi wafat siapa yang nasib sekalian kopian wilayah Nasul Habib. Jadi mereka Rasulullah nak tantukman amaiko Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nak kali ini nak pakulutan umat dengan, hei Punan, hei Muhammad, mana yang nak kepada kami, kepada Nabi Subang Aina, kepada Nabi Subang Ama, apu di sisa umrah. Kami untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam satu kemudian. Apakah launnya Subang Amiran Abu Sawara Nampakilai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Aman Sabata Wawata Aman Somayan Apalamidian Nabi Danyan Nartanya Summan Sumapay Natandurin Akapututubi Sampai tahu Nawatayan Apalama Suamana Wilan Wamana Pangaratannya Teman-teman Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ikutin kamu masuknya Ya terlihat Anda bersiapa Ya pada dagu Siku Aminah Kalau pada dagu Siku Aminah Nabi depan Kata tangkap Tapi teru Hamzah Kalinya diberpenuh kesyuayan. Lagi itu dia semua Amalnya Aminah si Samadina. Dan sehingga dia sendiri Samadina yang isi jalan berkumpul Allah. Dan satu kau yang bernyanyian Aminah sakit si Aminah. Akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan satu kau kabda lagi dan Nabi Adekmal Suridayat Asu Aminah. Pada pagletan Amadina Abu Diliya Makkah. Lalu dia wafat Asu Aminah. Itu dia turun Rasulullah asal dia nama Aina. Taman saya itu singkaya rapid purut anak Allah semua tahu amaran ini abdul. Amaran ini ikulosnya. Ayat itu taruh mga watatara kapag meron na Islam ikabulun ang fatwa iman para tiyas iko Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang iyan sa kasimba at kaperti at ang satin na abadong asimbahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa dia akan masuk agama? Amal risyadiu. Nabi ada yang amal produksian. Atik naman ya nabinya nabi pula kutai ngawata. Kama itu pernah berisukatan. Bukan annoynya. Ini aku buat pernah pinangangan itu. Dino katawan namanya kayak itu nak teke. Ay ka pernah teke. Itu tak betul boleh bayar sesuatu karena ayah berisukatan, beda dia undangan itu dia bukan orang. Iya dia. Kalau orang sekarang undangan sandi undangan di Udina Punan, Udina Omar, nanti ke ama, nanti dengan perautan ama dia dan itu. Nanti kau maaf, apa yang nama dia permatai. Udah lamaran. Nah, itu sebab akhir Ramadan. Dan semangat sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikira perkataan yang masih, ikira perkataan yang masuk dan Ramadan. Ikira perkataan yang masuk dan Ramadan. Mailaikulah pun terima sahabat Rasulullah. Kebaya-baya siran yang kira kebaya masuk Ramadan. Ayat apa kebaya-baya Ramadan, ayat Ramadan, atau Ramadan, atau
bertubuh ya salam ya tukilana dunuana kelabanira. Ayat bertubuh ya na pokok masuk Ramadan, pokok masuk Ramadan. Oh mapamalapit na susambi mutawali puasa sambi puasa Ramadan. Oh mapamalapit ka na sa satiman belas Ramadan. Biasa satiman na ando manaya na miskin na. Emang tuamat na namiyak na lalay gulo na miskin. Ay namiyak ka ba na awit sa? Paano mapatulog ang kaya politis na? Di ka na napunanan si Iku Allah. Punanan si Iku Limu Allah. Ang katawan niya lang siya politis na, ang nakalanilan ka. Antara kemuliaan amat kuasa pribadi. Ada ada. Nah, tariman Allah. Nah, semua sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia berapa Ramadan, nama ia isi kumpulkan. Betul bersirat dan berdiri di puasa nasa satiman taman. Mga sahabat ayat Muhammad ini bersama sesatiman atama. Sekali anong manidal sudah tak kalian awal manong. Ay besok semangat tiar tanong nak nabes sasusun dari masusun. Nada penepadalah semui kami awal. Berarti main dia kalau suku-suku dalam sendiri dan dia tadi betul ada barakannya atas semua sirinya tetap dan ini puasanya natimus ada ini puasanya natimus dulu cukup kena ini latihan puasa loya tak kata orang kami akan kita akan Allah rasakan tak bisa kejalan amas perlu berjalan setiap tak ada bisa kejalan itu masalah kenapa beri pamantur atau perkesan kejalan apa kenapa ini ada leno. Aku kisah dia nak nanti dua kali maafin dia apa kena boleh. Ini apa kena boleh asal dan dia nak tahu sasawau, nak tahu satemos, mana dia nanya doya, nak pergi lagi nak, dia mata nanya. Itu kan ibu saya lebih. Ini tu, kami yang berkata tak perlu sedar. Kami akan dalam peningari, dapat kedudukan lima. Lagi ada dipatah nak berderma dalam biar rumis. Awak nak lihat kumar rumis. Akhirnya kata kalau mau penuh presiden tak biasa dibuka. Pak, ada namanya. Biar rumis ada biar mana? Mereka miau. Kamu dari sana ada apa sih Rina? Ada yang beritahu. Atau yang beritahu. Inna sama tua sini nana supaya itu menantian dia. Isu mati ini api kepik toka. Itu kalau kepik to. Saya pris na dalam sinar awiti. Kalau dia isu kalau kita minta kita Ramadan atau maghrib pada bosok hari ini ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. لا يؤمنوا يا بني المالي لدينا فرتيا ويسرقنوا لدينا فرتيا ويسرقنوا فاستعصموا لما نفعوا سيدنا بأيدنا نرى محادثين بحديث حديث لا تردون إليك رسول الله أطيعوا الله
Isi kemana mau berada kian? Aku dari penadu boleh pergi ke sawat milion. Anak tiga nak kalau nak sawat milion nak iPhone kaya. Kalau nak ada Google. Biru. Dan pengunjung semua. Maka pencawan milion lagi. Ada mafia orang. Ada kau semuanya. Allahu Akbar. Ma'arif Allah. Kalau video ayat alimu Allah. Ayat alimu Allah fiikum ma'awmat Rasulullah. Kata dunia itu pernah kata sampai Ramadan kata sekarang tu membayar Allah. Terus saya kalimu Allah. Terus sekarang berikan Allah. Dan apa mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi riwayat. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat yang tahu Ramadan saya kapamosen na iman para musuh Allah, kenapa para segi bulan, kenapa para segi jilau, kenapa para segi aturni, kenapa para segi firman, kenapa para segi bulan, penguasaan para segi Allah. Dia kata Rasulullah bila kasan kepridan Allah, bukan masa para di bulan. Dia kata Rasulullah sekarang dengan apa kaya kasih dunia. Ya Ramadan, lagi Ramadan naik pegang piu nama mga dosa mga umat Rasulullah. Yang kedua belas, mangkama Ramadan imanan. Dia kata Rasulullah. Selesai dunia sudah penampilan si berkali Ramadan. Kalau mana si Allah, kenapa para kipunan, kenapa para kikirau, salin sama muasa, salin saya nama nampak yang ada pekilai bulan, ada pekilai gira,